Hai menaze ting choma i awang reme zai hai menaze zeme man sage klum namai ka pei ke zik na ting kum chang na zang kai zik chum dam mai ting cho gidei regu man sa zeme ko gene ine hai mena hange paulia gai de radlei North East State Manipur ge Zeliangrong Naga leader zai advisor zai tingti ge apex Zeliangrong Naga badi Zeliangrong bodi Assam Manipur zai Nagaland gu phungzaba mepe former president Athuan Abonmai ze nimlu ze de cheblam ge chuna Manipur Imphal branch gu National Investigation Agency NIA spy mina hangte set mzi liagai zelada zai pnui mirame zai pnui inkara mesdu liagai zelale ze kachele zai National Investigation Agency NIA minute tibeting kum chana ze nkai ziket hachit ke hizi nkai zak na mai ge anui Zeliangrong Naga leader Athuan Abonmai ze nimlu ze de chen me bo ze nimra hange pnui inkar me zai pnui mi zai pnui zira me ze cherap haturam ki soge code room of special code gu krek mui ge dagai ze lalai ze kachedli zai National Investigation Agency NIA Manipur ne sa ze anui Zeliangrong Naga leader Athuan Abonmai ze de chen me bo ze nimra hange rangai be mdua mina hangket ge kacharang kang hatu hi ze lakna pegule ze kachedli zai ai ga nui Zeliangrong Naga leader Athuan Abonmai ze de chet me bo mina hangte set me bo zi ze NIA mena liagai be ze railang bege kam khonang pepe zizne don jiang ze pram zizne kunjo klo tamenglong kole ze kachedli ze na pakna bege athona pame ze pepe zizne myu hemang pame ze pram zizne gadalong ward number 3 tamenglong kole ze kachuli zai pak chumbege witon bow pepezizne nambi bow zai kolong klo tame subdivision tamenglong ge bam kole je kachole zai pam daib ge chun kimlung thaime zai pepezizne mei phunlung thaime zai pa bam zizne ward number 3 tamenglong kole je kachole zai paming bege ke dom pau phenme zai pepezizne ke chundiang zai pa bam zizne balok tu duiga tamenglong kole je kachedele zai na pasrob ge posabo zek zai papezizne namreng jongbo zai pa bam pramzizne kadi klo tamenglong kole je kachele zai pasnab ge nk widi ngambo papezizne ramning lungbo zai pramzizne chaton klo tamenglong kole je kachele kagane chuna ne kopilong ward number 5 tamenglong ga lale je sale zai na patset bege achuna penmei zai papezizne hutuyang zai pramzizne dailong klo tamenglong kole je kachedele zai NIA code ne ai Athuan Abonmai ze de chen membo mina hangte set meze nimra hange warrant pe gai dele je kachedele kagane chi mina hangte set Athuan Abonmai ze de chen membo ze pnui bam zai pnui kiye ngab je gene warrant ze tewang dai di dele je sale zai ai membo mina hangte set Athuan Abonmai ze de chen membo ze nimra hange chuna haturam biki court soge krek muige pnui gu detail pnui karme zaine pnui me zai pnui zi raulu be da zelale je sale zaine Athuan Abonmai ze nimlu ze de chani bchange indiaram gu Ministry of Home Affairs ne NIA National Investigation Agency mze PZ kmeje investigation lura hange ze langpa kai dele je kachedele zaine Athuan Abonmai du ze tetibe tingkum chana ze kai ziket hachit ke hzi kai ze kana mai Manipur polo ground tamenglong gane nim tati dele je kachedele zai chigine nim teluze num siagai mebo NSN IMN de chetele je kachedele zaina indiaram Karnataka state ge wangdara be hazi kreu ka peke tingkum chama za kai je chumai design General Assembly election bam rablam gine indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne Karnataka state Mysuru city ge danai tingmui ge road show te bihi ge BJP worker BJP ge kango ko mina hangket pui mi ne indiaram gu Prime Minister Narendra Modi je tora hangge gu mobile phone je to pedle je ka chedli zai chige indiaram gu Prime Minister Narendra Modi je tora hange bugu mobile phone je puimi BJP worker BJP ge kango hone to pet bigene deito maktale je sale zaine Nagaland Jaluke town New Market colony ge anui Zeme gu mamro kanet zobeki bambe pulikap good services
PGS lam biagane prin district ke bam melei ne banai PGS gane mamro net klui melei ne ze misui besam racha gai de lei zaka che de lei zane chuna ge prin district commercial the house planning ramze di chun to be plan pung ze bambe ngope ze la de lei ze sali zai chi mamro net job ki dokan gene simin road tingkok pi balu zai brick lugai melei ne ze misui be to besam IPGS lam gane pe gai de lei zaka che de lei zaka pe ke tingkom chana zang kai ze ka chum ke gidu IPGS ge mamro knet zobra mezep luize zotet bamgule ze sale chipo zigene Nagaland jaluke zai prin district ge anui zilang rong me lungmlei ne chaugume heki teura hange mamro knet zai ka cham chambe lura hange kanang malena ai pulikap good services PGS jaluke town new market colony gene lugai lo zaka chedle zai ne chaugume heki teura hange zai mro knet me lura hange kaning malena halak ra hange ze adole nriame bugu number zene 700569156 I number ge halak lu ze luilu duile ze ka chedle zai north east state assam ge assam go government ne Guwahati gene Dibrugarh zai Dibrugarh gene Guwahati te drabe nei limbe ze znai kpai ke zike tingkum chana zang kai ze kchum hama mai ge let kai ze la le ze ka chedle zai assam Guwahati gene Dibrugarh zai Dibrugarh gene Guwahati nei limbe gene te beite rahange let kai beta te gai be ze assam tourism minister Jayanta Mala Barone Lokpriya Gopinath Bordolai international airport gene let kai beta ze te gai de ze sali zai chaugume Guwahati gene Dibrugarh nei limbe gene te beite rahange kaning mlena aipo nei limbe ze Guwahati ge ting choge tat gule ze ka chedle Dibrugarh zai Dibrugarh gene Guwahati helet wangdai gule ze sali zai ne Jayanta Mala Barwane saze Guwahati gene Silchar zai Silchar gene Guwahati te drabe nei limbes du wangdai rabe ze kremnge ka peike tingkum chana jang kai ze ka chumai de zai ne tat chu gudle zai lakhai gule ze ka chedle zai chiruna mag ze Guwahati gene Jorhat zai Jorhat gene Guwahati te drabe nei limbes du aipo chang de zai ne hanai komge te chu rahange te gule ze ka chedle zai Guwahati gene Dibrugarh tepe zai Dibrugarh gene Guwahati tepe nei limbe ze hazi 9 sangne tat gule ze ka chedle zai bugu ticket price ze changmadai ze haimingeu le ze Jayanta Mala Barone sali zai Indiaramgu the Ministry of External Affairs saze Sudan kdei haraite bamge India me bamme mina hanghai ke ze himre mingye meze Indian Air Force nei limbigene Sudan kdei gene zeda Saudi Arabia tatele ze ka chedile zai Indian passenger mina hanghai ke ze himre mingye me nri pa kai bempo zeda Saudi Arabia gene India halet wangdai gule ze Indiaramgu External Affairs Ministry spokesperson Arindam Bachine sale zai Indian Air Force IFC 130 flight nei limbeze I Sudan kdege India me bamze Sudan kdege ne pungluze tati bize namai gene lokreuze sna beit gudle ze ka chedle zai Sudan kdege ndaiki ze civil war teuze hreize bamnus du Sudan kdege India me bam lein ze India gu government ne in ze nri pa gai ze pungong rahange zai pungong kam rahange teugule ze India ramgu Ministry of External Affairs ne sali ai gene na mic peike zikna tingkum chana jang kai zikchum dam mai ting chua kidei regu man sa loi gai dele pi gai jang king gai ni mele ni ze to dele